muramuzi Jane Francis Obodo nagira ngo nahurra ekinte cyakozire n'ekinte cyabiri n'cyenda amateka okurigirira habaragiro byo mu rumo rw'abiri nakora bwa nyuma yo kwata imitwaro 50 akajakira ubwo ari kwenda ngo akore Detective Sergeant Samuel Liwa kandi ekinte kibara kugira ngo tarabandize kwetegereza amatembeza gayine kurabamo nahurra yasinduka umucome Charlesra okusyebera 23 byo kwezo kwa mukaga omwaka gw'2023 kandi yashabwa okwijana bema bo kwija kumwemerera yaba nayenda kwemererwa kandi ngwaba bine kwijana bahandikwe birukoreka kuno babasa kwemerera umuntu izoberi nahurra ijana bema abyaba nayenda ngo bamwemerere konkaba tibijana bihandiko ebyabana bicerza kumwemerera nkendanga muntu hamwe ne baraha okurga habyaro wabo aho barukomoka ebyo nani byijaho bwa nyuma y'akaciko akarukusitamo mu State House Anti-Corruption Unit bwa nyuma yo kutunga amahurre agabire nagagira ngo nahurra akaba nayakira sente eze ya hagati ya miliyoni 1 hamwe na miliyoni 2 okurga abantu abakuba bineroni okugira ngo cyo base okurya rone zindi ombanke zindi hamwe na za sako amakuru nugoreka ngo inkora ya nahurreji eyo kuma nahereza abantu papara ebire ya fisize obuhumbe n'obuhumbe bwa sente bank ya Post Bank hamwe na banke zindi bwa nyuma y'ebyo nahurra kija yatomatomera naho nabambega ba government barakumukwasa sente busobwa ntama umushana gurukujwa nuko kumukwata kandi bakamutekaho umushango bwa nyuma yo kushanga ngo ne papare babire bine shahezo bakaba bamazire kubicondozaho no kubyecumenterezaho kubiryo mikono mibi bwa nyuma yebi nahurra kija yatwarwa ha polisi konka kandi bija bamurekurira aha police bond bija bamugambira okugira ngo agume nagaruka ha polisi nayo reportinga okureba umushango higwahika gasha kwa Judith Kukunda aha bwa Sky TV agenshonga Ebari mnonga Judith Kukunda kandi